Okusima kw'abeeka y'omugenzi Tadeo Kurragire kutandikira n'ekitambo kya misa ekihimbirwe vikagena w'itwaro lya Mbarara Reverend Father Severino Sundugwa oshabira abikiriza obutebaganisa muhabwa eby'obutegeki. Ebikozo rwekorirwa abanyarwanda bona ebirukorwa ntabwo icyo reka tufite kamuza kutubaganisamu kuza kutujwanze kutuzabuza twena turi abanyarwanda twatagise hamwe government yabanekore nguto tekuza kutara mu nguto zirangwe mu beshigombe kiti abandi batakara babo umukoro gubiro mu makagawo mu rubuciro kashari kandi abekeje basimirwe ahabwa ubushagiki hamwe n'ibarukorera icyanga cyabo nangwa n'ikibina cya NRM. Nimbasha bangu muhamiza bantu bamukamamwe mwebare buronda abantu abadiri mu masiko mingi abo kubana tuhabura munonga atworire bingi bonge cyari kuremera ho munonga nejo kugira ngo tukore kandi twakora savinge takakorera eki wena atira kuchete chindra. Aha mukorogu abembezi b'ekibina cya NRM mu district ya Mbarara bajumirire ikikorwa cyabo mu banyakibina abashaziremo kuhaganisa bigenderwa by'ekibina bakagaruka bakesimba nkabatine kibina. Cedric Nzire Kaguta nawe kiraha mukorogu ajumirira barukutera n'abantu mu nganda hamwe n'amadini ombwiro bwa Karuru. Tuyeje yaidari abo abakutera n'abantu mahanga n'edini itobasomero baheru no banzaye nangorebe okuzarwa nawe oyina ngorebe okugana watara buri oyina ngorebe mwana wawe kaprost aburi abantu abanyikoragana nake nabo ni atari yo bareba impini nakubebera n'abanyana banjena na waje vice president na nomurumuna tubatwara wa president turone twasakuri icyaro kitwunuye. Minisita w'Iby'Obushubuzi n'Amakorero Francis Mwebesa nuwajwekire Vice President Retired Major Jessica Rupo kandi nuwashomera obutumwa obushoborire ku President arukwenda kora uruguto rwa Bwizubwera kuzashema hamwe no kuzansiko mu rubuheju. Abu TV West and Aiden Bataringaya.